Modulasetulo wa peleng wa poto ya Eskom Tsotsi o dumela gore o ile a nea tona maina a maloko a poto a wa hlamilwego ke Salim Esa bjale ka ge a molaetše. Se le ge bohlatse bja gagwe bja peleng bo bolela gore o hlokomologile maina a poto ao mafelelong a dumelletšwego ke tona. Tsotsi o hlalositše gore Brown o boletše gore o amogetše maina a ditho tša poto a wa šišintšwego ke Esa kopanong ya gagwe le Esa le Tony Gupta le gaeng la gagwe. Go na le ditatofatšo tša gore poto EMSA e thwetšwego ka 2014 e kgethilwe ke ba lapa la Gupta. She called me to her residence, whereupon I found her sitting with Tony Gupta and Salim Esa. Yes. And then she said to me that the version of the composition of the board subcommittees is what she had sent me. That is the version that she accepts. Tsotsi o phaetše thoko ditatofatšo tše di boletšwego ke mohlankedi wa peleng wa Eskom Matšhela Koko gore o be a nyaka go moraka mošomong ka nako yeo bahlankedi ba bangwe ba bane ba beng ba fegilwe mošomong ka 2015. Mr. Matšhela is very disingenuous by alluding to some, conflict or something between us. Go na le ditatofatšo tša gore bahlankedi ba golwane ba rakilwe mošomong Eskom go bula sebaka sa gore bagwera ba lapa la Gupta ba kgone go hwetša maemo go khamphani.